Guata kulingana na maoni yao kile arimu bari guata kulingana na maoni yao na tubange kathumba kile sekta mwanya mwanya itukwenda kumenya bari guata kana maoni yao ibakuva bari sawa sawa ni budget ile ira bere kuthire kithomo kana kwi kintu bakienda pengine kiongelwa kana kiritarito tukomba kutha tukibo yo tukwena arua na kama kawaida ntumba kuthira ndeni kadene ya studio twithira twina antu baba ingi sana twithira twina panelist baraba kangwati ma expert baraba kangwati kutha tuchambua nabo budget hizi na bando twina wananchi kinyaba baraba kethira bagitira maoni yao za Kariata kwa hivyo kethira kumara kwa mitambone arikana ugatwata bitira Facebook Meru TV Kenya wenda utarothererwa YouTube ugatwata Meru TV Digital na wenda kwithira ugintumira SMS namba ni 0748918901 0748918901 na bino withira ugintumira no SMS rutererwa SMS na kinya rutererwa WhatsApp kwa hivyo naombe kwithira ugintumira maoni yaku tutagere teori na mwathani agitana mbere kwithirwa agikutharima kama kawaida unirito yakwa urimbita Njeri Wateube na tukiambiriria ugoro gwetu tukwena arua tukethirwa tukiintroduce ageni betu ni kendo kwamba kwithirwa ukibamenya na ntikwenda kinya kubawira marieto lakini ka time basi wira marieto yao lakini kwa ufupi kabisa twina mtu gwitwa twina mtu gwitwa Gitonga Matthew urani secretary wa Mira Union tukomba kwitha tukiaranirie nwe akethwa agitira mantu yori minara kukaria ata iba kuiba bari sawa kana batiri sawa then twina Eric Mutueri urani economist no akethwa agitira mantu ya economy na jauja angeze otaya kariata then rutero rwako twina Eric Kimadi urani political analyst na rutero rungi twina Manyara no ni lecturer kwamba kwithwa agitura mantu ne ya kithomo ya Kariata kwa hivyo karibu sana tutanambere kwithwa tukiaraniria na kinyo tutanambere kwithwa ugintumira SMS yaku nikienda kinyo tukawata opinion yaku Kariata karibu sana kini mubango ya rumuriro siasa urimbita Njeri Wateube na kwa hivyo katuambiriria au kidogo lakini sikirundi kubiashara kujua kale na mwalimu okay karibu sana asante kwa kama nao nimetawa Eric Mutueri Mwirigi ni mabangi maendeleo na Gichungwa economists and then tuende cheta political economists bado ni mwanasiasa na as a political economist gutega mitaratara ya kithirikari urebangenie maendeleo kana siasa yona policy nareko affect wananchi wa kawaida. Karibu sana Eric. Okay. Aiboga anchoke nkatho no ntubokanya ka kogoro potonera na aiboga ntubwa Meru TV kubanga mubango zuzu za gukoraniria na Meru tugaye ometu twinte no ntumbizi mbuga gani ikaba tukare tukiara na iria no ntukara kwa ya mantura twegie chatigdra turiantu tukariboga kunbita kwa Eric Kimadi Burgo the active citizen. An active citizen means that pendaga ukara tukiara na iria mantura twegie onto ndini yetu na tukara kwa ya jo tutekari tutumba kudhora tuitite boga. I believe in an informed society. Tukara tuki-inform community so that in any case tukutara tongere beto tukada tune in informed position gutara mutongere based on future ekari na tukagare mantusa tukora aquaria tukara kwa involved to especially budget, especially the political environment retore then mantusa to affecta nyumba to affecta medhani iro kulira affect a lot of things. Kwa hivyo it's very important as a community we keep engaging our twinde kenda tumenya tuna an informed society and that's why I'm here today kudha tukiara na iria turia Meru tumenya direction yetu take it na manzura about the area. Thank you very much. I know we will have a conversation njega na engagement yetu in later Meru beto. Thank you very much. Karibu sana Eric. Karibu sana mwalimu. Mwenye Meru mwasa ole bitoka kiasi tumanyara kana mwalimu kiasi bila ni mwalimu Nara Cooperative University of Kenya na Nairobi, lakini also the consultant na manto ya cooperatives na manto ya kurutana iyo kariria muno bura budget ko affect our youth who are the bara antwaba ingi bara kuthoma
primary, secondary na universities na kinya colleges yo TVET na muno tukimenya purira mbeche ira thirikari kana ero mwaka umuritwa iretwa capitation na capitation kwiro yari kinya over 20 shillings over 200 shillings per student over 2,000 shillings per student. Today it has gone down in mete muno na arito baingi bate komanya ko dira chukuru kana baidira chukuru bana dine nyingi muno no to asia no to competition na mete na asia di bate na mbecha cha kwa tabo ke da badira chukuru kwa tosheleza mahitaji yo yara baina yo. Thank you very much. Ipo sana. Thank you so much mwalimu. Na geta nambara kukulikania Tegemeo TV kawe melwa Elsa au kwenye account ya Mbele Makutano ni bora usikilize kwa nani na thank you so much. Kwa sababu ndio kwa kanya kana kienda tumba kidogo tukiaraniria na wananchi. Kwa hivyo tukita na mbere kwina budget irombere kwithirwa ikithomo na tukirikana mieri imika ithirite kwina budget ingireti na yomba kurewa injenzi nonto ba taxes ire tiekiriko na mantu jange za maingi na ndi kwina budget ire rombere kwithirwa kithomo thai according to Babwi Bukaria ma expert inkwenda kuibwa opinion ya kila mtu wenu ora uwo kujukiria budget ire karikana kire kulingana na opinion yoku nukuona yakakwena mwanya jurario na budget ire rio thai nera yaregero ni jenzi ama kwina at least untu babithite butari kiri budget irenge so maoni zenu nizo kwenda kuigwa kulingana na budget ire kari generally wambele waletu tuko wale budget kuna mtu amefikiria tuonete ili asira bekirite mbesa na ila vile tamani taxes kile ikongelo kana ganensi ikani finance ila ni ya takete na budget na David Obawa arwatire ibaretire mooti oyarantu bagoma ira December last year no to menyere lakini antu ibamenyere no nto kya kuolelia buying power ya Kenya mantu kurana ikwenda mete Kenya mwana ncho kawaida atikuona thiringi na muntu kawaida atikuona mbia ikuambite ukura onto be yona mbia ukilukira wote ndantu baba inge wote ntobisi inge kinyandukene kabike boka for the first time batu ya biashara banjua kali ben wenda si auto sonda ndo nuona sonda idoki nonto sonda kuma sigari twa ya tiete ko maka ikatoka thirikari wacha mbesa nonto wati bora pote dieta putaomba kurika ukolelia uteri nyingi moteri isekte moya andikite antu muno yako nyaturi wata kulunga jirani hoteli nara kurera tisanga nya parking no kutina antu nonto antu batena gantu kyono kaba ke yakure ya hoteli no hoteli ya hoteli lakini ende to lose employment moterine to lose motangari kinyuwe ya ke ya usuru na to lose ilio bia bikendo ko dirikari ke dayo neto usuru ko finance bill last year ile go mairwa uma isauti eritawo mwananchi ekuwa manto ya etawo ndete bwa na ingwete kya tongore betu bakona ndete tire bwa na kinyara ya president ya mekanire atikiria pressure ambunge bari ingire mpi ikonera batetikira cia manto yo yana kwa yana ya inkorone betikira cia onto bo munene awirwa o itukuromba ki finance bill yete mwaka yo eba ko introducete bo leli wote urabu kuinyile mwanoi tio kawaida we naina me kenda baba inge ba ombakura anto atoria no mwake ura ikabatoria neana rekiura rekona thiringi kirukia twete Roma ura tuone 10 ondo bayana ba ura tukiona thiringi tukona thiringi ana nduo mwaura akio tukiona 10 tukaria na 10 tote 90 kwa uoni kema ndwani yakwa buying power mwananchi no mangati kale meolelia iriringi sio bakwandika antu ukakolelia ndolelelia ndona bayete agriculture 47 point something billion agriculture no backbone ya economy ya Kenya imbese ini muno ikompei na mubango ya president ya toyo housing ya billion 120 ibo boya muno ye kuoka nyumba lakini nyumba isi ambatane nantu kwithira bandiki kenda bomba kuria nyumba ira mubango yo housing wonte yoko na muru ari mbo yo mwaka na yo moe
nontu yutathire kinya mwaka antu bakiumba kuria nyumba itu mea kitha bakumba kuiria kana bate kumba kuiria lakini kitha antu bate kumba kura sonda ri inyumba bakayo bombe kuria ko nanga baba kayo nyumba majority bethira batiandiki nyumba yu bayo free thirikari completely. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ibwega muno akenye baraterete budget na unene muno na tuko ekothoma budget etathomero Kenya ki erathomero ki the 5 countries cha East Africa na twataga budget ira Kenya erathomere budget 4.2 trillion na gataka ki nthiguru ingi cha East Africa budget ya Kenya rari na mungana jo munene muno 4.2 katika Tanzania ri 2.8 trillion, Uganda 2 trillion around now mkaende guru rari Burundi na patakande guru na tuto kwenda kutaka Kenya na context ya East Africa na kaire budget ikethero tukataka budget in terms of figures aki mbuga tutumba kuchokia kiuria bwaga nonto numbers tetethia nonto ngerete ku analyze budget ya Kenya inene inkuruke nthiguru ingi cha East Africa andagira gutaka gintu kingi gitu Human Development Index area ikonyania well-being kana standard of living nonto tukiuga Kenya in a 2 times big budget tukiuga Kenya randi tukumpana the rest of East Africa tukuda double standard of living but watagati gukari watega wone Kenya bado netopete ke Human Development Index indi na kamungana kanini mono kateko compare na mbeche ira tutumira ndene economy yetu nonto Human Development Index i statistics United Nations Development Program UNDP irarande ikweberia kutaka economy tike numbers itu kuwacha budget iki orea maisha janto bakaida jakari in terms of access to healthcare, education, the well-being. But Otaga, Kenya is 0.6. Our index is between 0 to 10. 8 to 10 is very high development index. 7, 8 is high. In the Kenya is medium. Now medium now to Tanzania, to Uganda. In the budget 2 times bigger than those budgets. Non turande kuringa nani na mbugwete nyao getaka na onge jetewe nusu watu godora level weti nambere ere double kiuri kire ko ne kino to kona ogochoka ugabwaga mono last year mbede na ungana na nantu bonde ba Kenya kuregana na ira yongera woti na inya manya kinyaki universities chetu tutera deal na issue university funding. SHA is also another issue onto SHA ekanyaga kanena monoko determine metrics isi tukugera cha Human Development Index ende mokada ai tutera cha dhurana na kaumato meakethera SHA ni kwa kana etiko wak nonto
Budget ya 2025-2026 ninereketie kuthomwa na kiuria ni atiri iri na kiguni kiriko kiri mukenya wa kawaida iringithitio goti bong'ana akithomwo na ikoni ugima wa mwiri nontobo Meru TV gukurokera mubango jwa rumuri rwa chiacha bari nagwe guchwera biuria bi machokio gwatanira na njeri wa cheupe kire post budget analysis Jumapili je imwe kwa imwe kuma mukawe jo Elsa Makutano Meru uchigerwe no chionere ataalamu bakithetherura kire makia budget kire ya Kenya ni kwambereria thaigiri chia ugoro mwanka tha ithano chia utuko tukethirwo na Eric Mutwiri Mwirigi uria ni economist, mwalimu Kiriankinto Imanyara lecturer Cooperative University of Kenya, Dr. Angela Kanini lecturer Meru University of Science and Technology, Catherine Riongo murongameri wa Hot News na Gitonga Matthew Miraa Union Secretary na mubiashara wa Miraa. Ogakorokirwa amgoturie ikonie budget ni tagaria ria mbere kubangira mutorire jwaku na mugongo. Hello nyanyokwa wararatia kurara bwega mbebe kwetike no kurikana rwaretwe na ndeji nata ora mbebe tu accident down network kairi ko tumera network iriko no isa mtantu Mwankare network ni Vilcom anga gusanura Mwankare mwana Vilcom ukathangika kairi Vilcom ni bakinyete Meru gukoretera internet thongi na yampwe